ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯉꯥꯛꯑꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯝ ꯃꯊꯧ ꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯊꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯁꯥꯔꯀꯜꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯅꯦꯕ खरा चंगलग अमुक सूम कव कव इतिहास की छात्र मोइने यंगजबदा अनीसुब रिंग अमुक थम्मेब अकोनबद वैली ताइनब पेरिफेरियल एरिया थाना मयाम अमुक थमग फजन गांब ngमेब यामन इफेक्टिवली कमाइन तौना कमहाउ नमजगी कमाइन तौदना कैदौगी हाइबन वारीन चिंगबदुदी इतिहास की वारी रोम चखरनी सांगदोकजरोय फजन कंट्रोल तौदन लेरम पोतु ngasi पृथ्वीदा मालेमदा मरी सुबा पावर ने हाइरिबा इंडिया के दुगुम्बा मिलिटरी शक्ति दुना मखोइना मणिपुर लेरिबा अखोइगी लेरिबा फिबमजी कंट्रोल तौबा ngमदबा स्टेट गवर्नमेंट ना मखोइ मतेंग पांगनबने लाए हारगा आइना हाइनिंगिजा युमदगा सोइना ngamgo वाजे कनमनबे यावी बाबा नंग सोइ की मतंग दम चादना केनो तौबो याइगा सो आइ यारे लेबा की दोंग चखरसनो ngangningba खरसि nganगधोमगेना खल्लेबा मरमदि मोइना लेइसि कैदौ लेरिगे द मोइना हुजिके हारिबा जगा सिंग नसाइगे हारिबा सिदा लेइबा असांग खुलेंदा अदुदा मो एयरपोर्ट पाइकोदा कैदा अलोयोदा लेरिसे मखोइन तौरुगिजा इन हंगनिंगिजे नोइन लेरिसि अखोइगी मणिपुरीगी मरिवाक मजाति नुंसिजबा लान चुंबई पोतुना अमा थमजरगे को अदुम इसिल नाउ सिंगदु अटैक तौनबगी दमकता ड्रोन सिनना येंगदना अदुगी दमकता केम तौर लेरिराबा मणिपुर लेंगाक्ता मतेंग पांगगा मणिपुर की लेंगाक्ता मतेंग पांगगा मणिपुर पीपल की लाइफ एंड प्रॉपर्टी ngaknaba लेरिबराबा नते आइना हंगनिंगे आई हंगनिंग खांग मंगमक्तदना हंगाबनी को मखोइना अदुदा लेइजे मखोइना किलोमीटर अनि ओंगी रेडियस ले पोटपो मोगी ड्रोन दगी कई दगी नुंगदांग दु उबा करी करा मयाम म सैटेलाइट ले कदोबी उरुइदुइनो मूवमेंट कदोबी उरुइदुइनो बा कदोबी मूवमेंट उरुइदुइनो बा मी जाम चनी लाको मोइ उरुइदुइ मरम कई लेगेबा अदु मोइसिदी अदुगी कांगलुमनी केने बी कांगलुम ओरम याई अनत्रगा मोइनदी कन्फर्म तौरमनी दुम खंगमनी चिंगजल कक्चिंग चतबु याई मोइगी येंगनबसे चुम्बर लाम्बरदी खंगदेको नुंगदांग दुरसो मदुरसु अदुना अदु ओरम याई अदुदी अटैक तौरुरनु अदु असिदी अदुगी अखोइगी मणिपुरगी अदुगुम्बा लालोबनी अदुदी तौनु गाइना तौरबराइसे आई चिंगदब ngमदेबा अदुगी मतिक थिना थमोइ सोगना नुंगाइते सिगी मतंगसी मखोइना अखोइदी येंगे मियंगजे हुजिकते आइना मयामदा लेबाक मियामदा दगा पेनलिस्ट मरुम पांगसिंगदा मयाम थमजनिंगिसे इंडिया गवर्नमेंट तौरिसे अखोइ तौनिंगो तौरे नोइ कैदौगे हाइनो हाइबनेबा सिदा अखोइ कैदौदुरिगे सिनिदा पंगांग नंगनि पगत पखनै पंगलो तौइ अमगा अमगा मोन मानदेको अमगा दुम तौइ ngaham मुक्तदा दुम लाइबदुदा कांगलुप को होय कांगलुप लेबदु अपिक अपिकपा स्ट्रीम जिंगना खोंग जिंगना चेंदरगा चौगो तुरेन ओइ यायबा अदुगी खुचेन दु नतबा मसिदे मचेत मकाई इंडिया गवर्नमेंट की मयामना हाइनरिबा डीप स्टेट काइना मरुमदल तौरगा सानरिबा पॉलिसी प्रोग्राम मयाम दु प्रमाणिको मदुगी सरुक अमा ओइरिबरा नत्रगा कमाइन तौगना तौरिबनो सिदैदा इंडिया गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ना हाइरिसे अखोइ तौनिंग तौरे नोइ कैदौगे हाइबनो हाइबने करी खुंबिदुरिगे मयाम सिदा अखोइ प्रजान करी हाइदौरिगे सिनिदा इना थमजनिंगिसे मसे खरा सेंटिमेंटल ओइबा थमोइ सोंगा नुआइतबा सिरसु यारेगन खलकपगी स्टेज तुदा यौनरकपगी मतंग अमा लाकपा सिगी मतंग किदा ई अमख थमगा फर्स्ट राउंड लोइसनजगे को मदुदी करिए हाइगे द मतमदा जेम जोनस्टोन न ले इरंबा लाइक तुदा मणिपुरियन नागा हिल साइब लाइक तो मदुदी द करि हारंगे द मणिपुर की इंट्रिक मयाम पैलेस की करिगी अंगम मथौ मयाम की मयकता अखोइगी खुबम पांबा मागी ngасai फम पांबा अखोइजु जि यावरिदना अदुगा मरिबा कुन सिजब मयाम जु यावरिदना को बीजेपी जु यावंगनी कांग्रेस तो जु यावंगनी अमद लोइनमक लेरिबे सिंगिदा लोइ यावंगनी यामबा यामदबा खेनदबा रिएक्ट तौरक्तबदुगी अखोइना पेंदबा अदुना अतोप पोट अमनी को अमदसु मरिबा नुंसिबा लोइना यावंगनी अदु मतंगदसु अदुम यावंगनी मरे मजाति नुंसिबा बी टिकेंद्र जु थोलेइदना को पौनबर जवासी थोलेइबा सिंगनेन सना थोलेइबा को मयामम लेगरे ममिंग पंदना लोइबे लेररोय थोले मतमजिदा माना लाल लोरपैसिदा ngасai जेम जोनस्टोन सिना हाइरमे माजी मणिपुर की तौनरिबसर माजु रिडिकुलस ओइबा माजु ज्ञान मांगेबको सी आइगी इंटरप्रिटेशन ने मी अतगी इंटरप्रिटेशन सु लै मसिदा माना सुम उरुरकांदा तौनरिबा मयामसी मी अखोइगी फारसी तौदना हातखरे अमा लोइखरे लोइसला कांजिदा माना इबा लारि ओइगनी मसिदा माना हाइरमिसे इंट कोट ओइना पाजरकेबको फॉर माय पार्ट आई से emphatically let us beware
we have not heard the last of Manipur na hairmeba samna da ina handok chai di Manipur gi aroi ba kholo ma chung lan den noi tadri hairmaneba ngasi India government na Manipuri people sing moina sananing mo ya mo nga sanaba tongning ya mo nga toba tawriba khudimak che masigi mana huji ke hai British ki sarjem sunostone political agent or masina Manipur gi matam du gi tawnari mayam du uraga su mana khangeba na khoi Manipur gi aroiba lan tadri na magi aina pawa like to publication gi matung ina page number kenar badi ai 282 di yawni lo khilaka matam da huji ke hai wahi che aduna aina thamjaning di helmale huji akhoi gi honorable hanagi chief minister mangna atai khabar da yawuda su ko mana hairiba huji ki no honorable president okram IBOBI na hairi jema thamoi soptana huji khoi no haibetare ko no birendra na so haibi gi bedune ba mase thamoi sop pa se yowurba jat ne na khalle ba mi khuding makta mana tai paper da jawi miam kyang kuina khangduna leiko haibano gai je atai paper sing na mai heading na mana hai je mase mi khudim gai thamoi choe aina haijaning gadi Mahatma Gandhi gi amakhak lei magi national movement sagalakko matamda mi khuning da phanam na phataba mi orasu phataba do oisi haiba nate ko huran bu orasu huran badu da mariba nungsiba gi macha kamdi macha kadai rom jawrong ngani aduga any oisanu mi khuning makta mi makhal khuning makta society de leba phato khuning makta mariba majati bu nungsiba gi macha amamam di jawrong ngani politician oisanu doctor oisanu engineer oisanu police oisanu mariba majati gi nungsibagi amamam di yorongani madu loktho kanda national movement se kangane sing thakpada ai makti ujadri sangom thak matam da ising ni saruk othoraga sangom tharuk thaena hai ko chumra lanra madumukti thengajade haina badu haijariba adum maina akhoi shu mipong khudimak sida aduna adani aduni loin khaidoga loin thamraga aikhoi da yawriba ireibak izati nungsibagi adumba wafam sing thamoi da leiba thamoi gi wahi sing gi hanagi self leader aduga hanagi mukhyamantri su oibiramba hoji gojina MPCC gi president su oibiriba komibuna phongdu wafam sing sida kogi namli edi wangli haibo khullo hum haiba dare sidai sida kenvi ni sangsilaga chathare be taxi gi matanda ko self leader phongdu ki wafam kamai yengbe anbro masi me tang ahum dagi 2023 dagi Disang sitla chathariba matang lepana leitana chathariba mi hatpa yung kai mai thaba aduga ate ban blockade internet shut down drone attack buffer zone IDP sing awawa mayam ama chatharibi mayam che masigi makha tarakba sisu adumba yamna achoba sathiba hena amukena sathri di hanadi open secret oina masigumba element yaungani haibasi mayamna khangnaraga su hojikti hojibjiki ruling gi BJP gi MLA mana masi mapandagi foreign aggression yawrega ina hairukwa pot mayam che masigi matang sida state government amasung central government na masigi hairiba attack asigi masi yam matik chawa action local hogdragadi yam sathina kairakadaba hana kairi chidagi na mukasu na kaigaduma adugi aduguma mong aduda aikhoigi honorable president hanagi chief minister Shri Okram IBOBI na thambigi bu wafamni masi yamnuk chuma bu wafam amani maramdi ngasi bhogoda tholaiba thogdo wathoksing asida aikhoigi BJP lengakna amada mung injan haibadi center da mung injan ni center ni state da mung injan ni thaina British palingai matamda British lengang matamda British na akhoi ningthok control di tawraga makhoina adum praja ga adum thengna hanba adugi mongong ju khar leiba aruba policy matter lakpa khotpa ama taw matam samna da kabu valley pithokpana singma matamdana British na ekta Burma ga choi tokthokna ba sigumagi podam da akhoi dia maring marang hanba praja sing akhoi su akhoi gi mina palibanina oiribanina akhoi tawgadaba thabak kaya su mung madugi ningjing mangjing na kaya su muk leiba at the same time adu hayana society akhoi gi khunai ki din nomu no gi chokchalak pa haiba tare maram maduna masi gi matang se sida natana me third tagi oirei bo wafam sing se masi gi matang ki di state amasung central government animaki union government animaki achobu dai ta lei jana ai thamjaningi maram de kari no hai matam da hojik su adum confused ali
ya karung kandana khoi miyam da ut chai wa haigadra natraga ai wa hai je kanmen ra nga security advisor si security coordination meeting ga to kanda hek ma lakta ba Kuldip Singh je aduga khoi gi honorable CM ga CR lor kanda khoi na man oira ja laga ne khanba aduga khoi na ngasi bokta di che chang aina thiba watpanara अखोई सेक्यूरिटी एडवाइजर से चीफ मिनिस्टर दा ओइबम थोकोदो मंगोंदा सिनरे हाइबसिमदि अखोई ताद्रि हाइजदारे आइगी ओइनदि आइना खंगजबददि अदुना सिगुम्बा लैरिबा मरु ओइना चीफ सेक्रेटरी दगी होना अतै अतै गवर्नर दगी होना लेबाकसी पाइरिबसे इवन आइना ताबरो चुम्ब्र लानर खंगदे एसपी भोकी ट्रांसफर पोस्टिंग सु भोगदा मथक्तगी खुद थिंगजलगा तौरकबा अदुगुम्बगी पोतसु लैबा समाइन तौदना अंजल अंजन हानसु अमित शाह होम मिनिस्टर ना हागिबे लेरे मदुदी चिंगना आइना ngaकदबनी मदु हानगी ऑनरेबल सीएम ना हागिबोर माने तंपाकना अखोगी सीएम गी दायित्वनी अदुगा चिंगना मागी दायित्वनी गे ना हागिबा मदुसो हाई हाइदी गाइबसो लेनगी को अदुम पोट मयाम सी अदुमक लेबा मसलेदा यामना लाइबक थीरीदी करिनो हाइबा मतमदा अखोगी लेरिबा स्टेट गवर्नमेंट सिना असुक यामना वाव सिदगे न वानिंगाई करिबु लेरिगे अने यंगाइबदी अने मसिगी पार्टी पॉलिटिक्स की बीजेपी कांग्रेस की वा नतबदाबो असयामना वार मतम सिदुबक्ता हुजिक पालिबा सरकार से कनखनबा ngangnaba मिसु दुम थोलै चुम्मी मखोइसु मोइना मदुदी दुम थोखम थोपनी मदुदा यामना लाना खलुबगी वा नते अने इथंदा एज ए ह्यूमन बीइंग मी मोइना लोंग्रांग लोंग हिप्पा कान खन्न मतमदा असयाम साथीना वार सिदसु मखोइबु कनखटकनी ना मखोइबु मरमदा nganगनी हादना यादा यारक्तर कान नोइ मतमदसु अदु तौरमी अदा तौरमी ना हानगीदा ताइछनबी खोचनबी अलीगा जालीगा तौगन तौग पोचे अदुगी मतमदि नत्रे टू wrongs do not make a right aran ani one wrong plus one wrong do not make a right ti oidi haiba aduna hanagi soiba soidaba loin kauthoga praja se aduki matik war matamsida BJP na center da palaisu chai tara henkhre state ta su 2027 na chai tara sudu ngani asuk kuiba matam se moina palai matam sei da karum kharadi masi chai ohum helaba irang से लोचंदना शांति पोरपम दी थोएना खली मरम मदुना मसी सिगुम्बा एटेक अमा नामली अमसुंग वांगली अखोई बॉर्डर टाउन बॉर्डर विलेज हाइबा तारे दो चोरोना सिंगबा जगादा अखोई लेरिबा मसी एटेक तो कोसी आम लाइक थीबनी आई मती अमतंगा अहान राउंड कितंग लोगजगे को रेन टेंशन लसो मु आई हाइबा जगह सिंग हिदा इन चचरुब सिना 2013 दा स्किप जौना आई चचरुरे हाइबदी अखोई कांगपात तगी कुमधरगा कामजोंग चले कामजोंग ने कांगपात कांपाक अखोई कांगपात तगी ना स्किप सिदगी दी चोरो खुनुग लेरे चोरो लेरे मथंग मथंग वांगली नामली मयाम से ला मथंग मथंग लापदुना अखोई परेंग विलेज ममिंग अतै खरदी बॉर्डर लेबदु काउरे अदुगा कनो योरकजन कोथा खुनुगो योरकदुनि हाइजैबा स्किप हाइबसि मक्सु अखोई एब्रिविएशन ममिंग अमनी आई यम तेना थमजगे सोपन कांगपात इसोकलेन फायांग नत्रगा फायेंग हाइबसिदगी स्किप सि थोलपनी स्किप सि छु याम मरुइबा बोर हुजिकि लेबा जगा सिदा हंद के टेक टु द सोम द बेवानी मासेक लांथोपगा अखोगी तुरेन लेरिबा तुरेन सेकना अखोगी लानबगा कैदोगेदा नमिया तुरेन हाई नमिया तुरेन से लानबगा फाइलियन न कुकी खुंगसु लेरे सोम साइड सिदे दाबा दुगा अंगो चिंगना चिंगसु खरा लापतकना दुम लेबा उरे आइना थमजनिंगेदी हाइबा जगा से याम सेंसिटिव ओइबा जगानी हंदक थोलइबा हंदक हान वैली से कंट्रोल तौरवा एट रैंसम दा अखोइना क्वेश्चन दुना थम 45 तौदना मखोइना माइकै खरिंग त लेरगा इंडिया गवर्नमेंट का मानरगा अखोइ बफर जोन गा सेमजनदना थम मतुंगदा अनुव शिप अमा अप्रैल मे स्वाइदगी मार्च अप्रैल स्वाइदगी लाकपा हाइबदी लिटानदा सिना कैथेनदा रिंगुइदा अदुगी मतुंगदा वांगलीदा हंदक लाकपनेबा था अनिहुम दि सुरेबा था अनिहुम सुरुसिदा स्टेट गवर्नमेंट कैदौ लेगेबा स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर सिदी स्टेट गवर्नमेंट की नि हाइरे अदुदी स्टेट गवर्नमेंट ना मागी तोहुम थोका स्टेट फोर्स न चिंगमा मजुदा खुलाई पाइदबा खरा थमे अदुम कैदौ दुइनोबा हाइबदी आइना थमजनिंगिदी अहान बै तांकक की लोइसलकपसिदा हारिबा थोगोक थोइबा हौजिकी हाइना तागमुत तांखुन नगासिंग दे अटैक तौरिबा पोचे ngasi ngarangi wan natre tha ni ohum sujalaba poni seida karigidamakta sigumba sensitive oiba jaga sida karigidamakta precaution logdabano aduga manata leriba AR posting paikoda aloyoda amasung asam khulenda leriba AR gi posting na karigi tumin leibano makhoi asi makoina target towa jaga dadang hotel laga lam towa bom thadaba mihan pun towa atai mutamdana tasal
laga mamai konjal laga mai posok taga loire na khanba aduga loina loina na praja gi property musung praja mang tapodudi hanni yengoi haibagi policy ra ise hangdaba ngamde wafong khraji thamjaraga ambe round jai tension jage yam noi jai uja paja wafong ga thambiri jammu and kashmir da kugi chathagi pa palgam gi terror attack tu dadi kudak ta tawraga operation jathadana terror sing du action taw kheba tare ado hoji manipur da kogi jiribam gi mioi taruk faraga yam tamthin hat khiba aduga strong lawbi da mama gi matha da kolaga tumjariba angangani hat khiba sing asidi ko terror attack oina lawdabra aduga terrorist act sing se definition tongan tongan ba leirabra moina india go men yeng leba act se kogi jammu and kashmir yeng mi enga manipur di yeng mi yeng siga ani sigi marak ta kheda ba leiraba mai kamai yeng gayo yam seng na da India government na manipuri yeng iba mi yeng ki di hau dagi hongna yeng iba India government ki handaki mapung oina haidare BJP lengak lakpo sidagi tawi potse maram di aina BJP ki wangang loisu yaudabani na ai akadem oindi lakjage adu pande ado matangda amamam anin di panjage koi gi June 19 gi thokdok tagi hongna makoi bu hekla adi manipur se keno mato okhai ba dong to ba haidare ko ekta pungloi loiba gi mawong si hi hek tawi mase aina khanbada aina history gi satra moina aina jong khanjabada makoina manipur gi ityas si khangdaba wari si khangdaba si oibraina ai wari mate ong kha 1990s da moria da posting leijarami matam du da koi border trade ki yam kanna tor ko matam ne matam du da ai di changu du di yaw trade ki kari gi potu da di adu tholok pa koi imanwa sing industry department da leiba tai tai ka trade and commerce ki kari gi mai leina ba imanwa sing kai hin tholakan yam ngai ta ba wari li ba itaw kai no tawre haire isi moina harakpada makoi gi highest high level gi officer na harakta mak nate koi makha da leba marak ta leba mayam wari sanaba matam da ai koi gi mayang haitare koi wai gi dang kamnan ra khangde moina u da akoi gi keno sing thena Burmese ki officer sing duna mayang sing thina kati sing je akoi sing thi aduki matic sathiba fierce warriors oi da khallaga moi gi wakhal da lakwa pot amane ba kati horse ka na leini ka se horse hai ko madu khoi keno de yoy ma hek giek pa keno si an embassy to the kingdom wa na toraga Michael Sams ki lek to the photo bo yoy ni kati horse ki moi British ki dress ta asam no sathiba warrior Thailand joy to da kati horseman changa yawi harin ni adu wokta khoi thibani kai na chaluri ni marama kadai wai da moi du mang ki ko ki lambi da chiang mai gi lambi da hotel lam chak cha bo do uti thongamba injang kang choi thongam hotel thengnei ga haidu khoi kamara chaluri ne asam na sathi ga mai ba majati nungsi ba ningba manipuri maitai sing haip tare sina nga sai gi makhoi na di mayang je moi gi wari khangdaba na mayang sing gi marak ta su mare bak ningba majati ningba moi lan mayamam leigre ko khangdaba na udabana nataga nainadabana khangdre aikoi sathigraba adumba matamamda moina kina khanba kati singina mayam dugi maning da file mam paira haji huzur na yes sar la ko do madum pung sopodi laiti na moina hairpe wari se masine ba khwaidagi akoi sida ningam da potse matamama da ngasai gi ai yamna emotional ju khar oi haidare si wari se akoi gi ningtho palingai matamda akoi ngasai matang dur lak sage ba akoi bada khwai dagi outer ring na male manipur si ngak na ba ningki turen na bound natural boundary ne se khoi keno di yaw da nam Michael Sam kelek tu sum jawi I didn't hand to formula ring ni adu mawang di iwala ring ni ningthi natural boundary ne na akoi gi manipur gi boundary gi matang dai sang haijage sida detention jage akoi ba sidai da chatrik thana namphok thana yangupobi thana kongkam thana more thana behyang thana jiri thana parman ko mau thana akoi gi laiwak matam du nga amba akoi gi angam mathau singduna akoi ni independent oina leng matam da di thana mayam ama outer circle da namong leine ba khara changsalaga mu aina sum kaw itihas ki satra moina yengjabada ani suba ring namum thamme ba akon bada valley ga tainaba peripheral areas da thana mayam mung thamaga phajana nga amba ngamme ba yamna effectively kamai to na kam ho nam jagi kamai to na kaidogi habana wari na singbadudi itihas ki wari rom chatrani sangdok jaroi phajana control to da lem pot tu ngasi prithvi da malyam da mari suba power ni hariba
India ke tu military sakti duna makhoi na Manipur da leiriba akhoi gi leiriba phibam ji control to bangam da ba state government na makhoi mateng pangna bane la e haraga aina haining ija yum daga choi na ngam wa ji kanman be yawi baba nang choi ki matang dam sa da na keno to bu yai ga choi ai yare leba ki dong cha khra sanu ngang ning ba khra si ngang do ma ge na khalle ba maram ni moina lei si kai do lei ge da moina hoji ki hari ba jaga sing na sai gi hari ba si lei ba asang khulen da adu da mo airport paikho da kai da aloyo da lei se makhoi to ri ja ina hangning ni se noi lei si akhoi gi manipuri gi mariwak majati unung si jaba lamna chumbai potuna amma tham jarge ko adu me isil no singdu de attack to nabagi damokta drone china na yengdana adu gi damokta kem to lei ra ba manipur lengakta matiang pangaga manipur gi lengakta matiang pangaga manipur people gi life and property ngak na lei ra ba nate aina hangning je ai hangning khang mang amakta dana hanga bani ko makoina adura leije makoina kilometer ani ongi radius ta le potpo mogi drone degi kai degi nungdang du uba kari kara mayam ma satellite le kadu wi uru duino movement kadu wi uru duino ba kadu wi movement uru duino ba mi jam chani la ko moi uru duino marum kai leige ba adu moi di adu gi kanglum ni KNA B kang oiram bayai anatraga moi na di confirm tor mani dung khanga mani chingjal la kaching chat pu yai moi gi yeng na ba se chumra lamra di khang de ko nungdang dur so ma dur su aduna adu oiram bayai adu di attack to runu adu asidi adu gi akhoi gi manipur gi adu umba lalo bani adu di to nu ga ina to ra barai se ai chingna da bangam de ba adu gi matik thina thamoi sokna nungai te sigi matang si makhoi na khoi di yeng mi yeng je hujik de aina mayam da lebak miyam da daga ke panelist marum pang sing da mayam thamjaning se India government na tori se akhoi tawning mo tawre noi kai doge hai no hai bane ba sida akhoi kai dawduri gi sinida pangang nangangi pagat pa khanai panglu tawi amaga mon manade ko amaga dum tawi ngahan mukta da dum laibu du da kanglu kam ko hoi kanglu leiba du apik pa stream singna khong singna chendaraga chogo turen oi yai ba adugi khusen da du nataba masida da machet makai India government ki mayam na hainari ba deep state kaina marumdal tawraga sanariba policy program mayam du pramaniko madugi saruk ama oiribra natraga kamain togna tawribano sidai da India government BJP government na hairi se akoi tawning tawre noi kai doge haibano haibni kari khumbiduri ge mayam sida akoi prajan kari haidori ge sini da ina thamjaningi se masih kada sentimental loiba thamoi chunga nuai tarba sirasu yare gan khalakpagi stage tu da yongnarakpagi matang ama lakpa sigi matang gi da I amakak thamaga first round loisin jage ko madudi kariya hai ge da matam da James Johnstone na lai iramba laik tu da Manipurian naga hill cyber laik to madudi da kari harang ge da Manipur gi intrigue mayam palace ki kari gi angam mathok mayam gi marakta akhoi gi khubam pamba magi ngasai pham pamba khoi ju ji yauri dana aduga mariba kun sijaba mayam ju yauri dana ko la BJP ju yaungani Congress to yaungani amad loina mak leiba singida loi yaungani yamba ba khena da ba reactor ko torok ta du gi khoina pen da ba aduna to popot amani ko ma amada su mariba nungsiba loina yaungani adu matam da su dum yaungani mare majati nungsiba bi tikendra ju tholei dana ko pongnabar jawa si tholei ba singlen sana tholei ba ko mayam am leigre maming pandana loiba leira roi tholei matam ji da mana la loir pai ji da nga gi James Johnstone jina hairame ma ji Manipur gi tawnari ba ma ju ridiculous soiba ma ji gyan mange ba ko si ai gi interpretation mi ata gi interpretation chu lei ma sidai da mana sum urrakanda tawnari mayam si mi akhoi gi pharsi tawdana hat khre am loi khare loisala kan ji da mana iba lari oigani ma sida mana hairame se eng court oina pajara ke ba ko for my part I say emphatically, let us beware, we have not heard the last of Manipur. Some night in Handok Manipur gi aroiba kholo masung land in noi tadri hermaneba. Ngasi India government Manipuri people sing moina sananing mo ya monga sanaba tong mo ya monga toba. Tawriba khuding makche masigi
माना हुजी के हाइबे ब्रिटिश की सार जेम्स जोनस्टोन एंड पॉलिटिकल एजेंट और मसिना मणिपुर की मतम दुगी तौनरी मयाम दु उरगा सु माना खंगेबा नखोई मणिपुर की अरोइबा लान ताद्री है न मागी अइना पाबा लाइक टू पब्लिकेशन की मतुंग इन पेज नंबर खेनरम बदियाई 282 दि यावनी लोखलक मतम द हुजी के हाइ वाही से अदुना अइना थमजनिंग दि हेलमले हुजी अखोई की ऑनरेबल हानगी चीफ मिनिस्टर मांगना अतई खबर द यावदसु को माना हाइरिबा हुजी हुजी के ऑनरेबल प्रेसिडेंट ओक्रम इबोबी ना हाइरिजे मा थमोई सोक्तनो हुजी खोगी इनाउ हाइबतारे को इनाउ बिरेंद्र न सो हाइबिगी बदुनेबा मसे थमोई सोक्प से यौरब जातने न खल्लेबा मी खुदिंग मक्ता माना अतई पेपर द जावी मियाम क्याम कुइना खांगदुना लेको हाइबनो गइजे अतई पेपर सिंग न माइ हेडिंग न माना हाइजे मसे मी खुदिंग गइ थमोई सोए अइना हाइजनिंग बदी महात्मा गांधी की अमखक लई मागी नेशनल मूवमेंट सागलक मतमदा मी खुनिंग फनाम फतब मी ओरसु फतबदो ओइसी हाइब नतेको हुरानबु ओरसु हुरानबदुदा मरिबाग नुसिबगी मचाक अमदि मचाक कदाइ रोम जावरंगनी अदुगा एनी ओइसनु मी खुदिंगमक्ता मी मखल खुदिंगमक्ता सोसाइटी दे लेबा फतो खुदिंगमक्ता मरिबाग मजातिबु नुसिबगी मचाक अमममदि यावरंगनी पॉलिटिशियन ओइसनु डॉक्टर ओइसनु इंजीनियर ओइसनु पुलिस ओइसनु मरिबाग मजातिगी नुसिबगी अमममदि यावरंगनी मदु लोकथो कांदा नेशनल मूवमेंट से कांगने इसिंग थकपदा इमक्ति उजद्री संगोम थक मतमदा इसिंग सरुक ओथोरगा संगोम थरुक थएन हाई को चुम्र लानरा मदुमक्ति थेंगजदे हाइनबदो हाइजरिबा अदुम माइना अखोइसु मिपुंग खुदिमक्सिदा अदुना अदानी लोइन खाइदोगा लोइन थंगरगा अखोइदा यावरिबा इरेबाग इजाति नुसिबगी अदुम्बा वाफमसिंग थमोइदा लेरिबा थमोइगी वाहिसिंग वाफमसिंग वाकलसिंगदो पुंजनरगा तौबगी मतांग अमा लांगनी अदुना माना हाइरिसे वी हैव नॉट हर्ड द लास्ट ऑफ मणिपुर हाइबसे हाइबने ने इदि लौजै सि थमगै टेंशन जगे थैंक यू नोजै निसुबु राउंड सिगी दि खोइ हुजि जि मसाइ म्याम सु दम पनखेबे यावरै खोगे फुंया एसी गी हुजि एनपीएफ की अदुगा एनडीए की पार्टनर अमसु ओइरिबा खोइ एमएलए लेक्सु कैसिंगना खोगे सोलबा मफमसिंग खोगे केएनएबी की कांबू अदु पीडीएफ कांबू न नारमबने हाइबा खुल अहुम सिदे सत्तुने यंगसिनबे खोंच सिदे महाना हाइगेबसि खोगी तौरिबा तहोंसि फॉरेन एग्रेशन ओइरे तौरे अदुना चप चाब एक्शन लौखटप मथौ ताय हाद वफम सिदे जा कनो माइगै क्या दगी सु अदुम हान दगी खोगी मे 3 दगी 2023 गी थोलै विरांग सिदेसु तोंगान ब हौरखिबगी इरांग सि हौरखिबगी मरम म्याममा तोंगान ब एंगल ले मयाम दगी पिना खेबा तारे अदु होजिक सि मु इफोंग फोंगना लेरिबा अखोगी एमएलए मना फोंदुरुली वाफम सिदे कमाय यंबे अरोइबरो तेन याम सेंग हाइरबदा जिक बीजेपी अमसुंग मांगा चमिनरिबा हाइबा तारे कोइ पंडि पल्ले पार्टी मसे मखोइ नंगांग मसे मखोइ नंगांग मसिंग हार लेगा ngasi bokta aina sum sigi thoiba me 3 थोलैबा इहोग सिगी सीक्वेंस अमा सेमबदा बा तारागा तरुक कुम सुरे मोइ डिफरेंट मखोइ न पी वर्जन से ngak lega na foreign aggression ne haigani ngak lega geopolitics ne haigani ngak lega popi thabagi ne haigani ngak lega adugi ne haigani ngak lega ethnic crisis ne mo haigani hai asing yangre mokoi na haise makoi mana haiba si su अखोई गी मरम दी अमखक्तदी ओइर रोयब को हंदकिसे मरम मचाक मयाम म लेगनी मतांग हिदा इन थमजनिंगी सिदी करिनो हाय मतमदा ngसाई जियोपॉलिटिक्स ओइगेरा फॉरेन एग्रेशन ओइगेरा अमो ओइगेरा अखोई ने इंडिया ना निंगतंबा मतुंग 1947 दगी ना होदि फोगदा ngasi chathadana laiba foreign relationship habidi Myanmar che dum geopolitics se matam du dagi chai humdra merfu je dum chathadana laabane ba sigumba apprehension maya apprehensive oiba mayam kya thokrabane ba aina BJP government sida aina hangjaning idi asam jamna amu foreign aggression oirasu geopolitics oirasu amu oirasu ngasi bokda pan gibele ngak singche ai congress khati wana se deko any lega amatagi matamda manipur ki praja da ngasi wahalli base samaina wahan giba anything oibi ai maram che si yawgra brava samaina wahalli se kari gi no ba na khoi foreign policy tawna gera geopolitics tawna gera popi thingba aduga forest jantatpa akhoi congress na support madura tawna ti ya deba akhoi na only haridi popi thingba khotpa forest jantatpa mai ek to khaina leijai precautionary measures fajana logdana noi kaidobagi tawrino fajana nakhoi lawraga tawba yadra akhoi su mateng pangani hai akhoi leader sing na haigrabane ba
precautionary measures fajana lowdana tawuduna hujikti free thare hujik kai tawngami hujik lo yandale mayam yengnabada khopada yengkanda mapping kai kara geo map kari kara taw kanda lo ure lo yandale lo thare hujik kai dongmage ba chong muk thokla ngangi ne akhoi na si thingwi da mukta akhoi bu mayam na yadab ni gaina ma thingwada kanana si thingwada kanana yadaba praja manipur da kana leige ba kari gi damukta precautionary measure fajan local laga tawdaw no haibisne ba hujiki point to the honorable MLA leksio kai singi do da la amatam da ma kai gi damukta state government ki responsibility di ma kari gi pandage ba ma only foreign aggression ni hage ekta yagadra ma haji di foreign aggression ni adone India government gi daita ni India government tawdam ni akhoi junga sa haigare India government gi daita su yawi achowa makhoi gi ngasai gi lairiba deep state ki kari gi policy mayam ma sidai de yawm ba yawa mayam ma leongani side haigare ba one cause kakta di oiroi maram mayam leigane ba adu mana thaidoga sidai da manipur gi state force leita brava ARV mayam ju logi bagi leire mamangda ama leigre hujiki leiba ngasai jo haijagi bodo boundary singi de pariyeng da karai de kari tholpe sensitive oi bai se makoi CID gi natraga central intelligence report gi kari dagi kara dagi moi khangda brava phare moina laiba manipur da laiba central security forces sing ju akoi state ki mateng pang mane hadi kari gi moi manage tok dagi ba kari gi state central government ta hairaga madu mahum chan matam chana ngahan dagi March April dagi thokrabani litan dai horabani sina kai then dai horabni matang horabani sigi mayam ji lega kari precautionary measure log dage mana chaluba mana yenghelubu to phai adu huran matung mairing ba ina loigra kanda pungkai pungchai chare kanda pungloi lor kan to se masigi mahutta hana precautionary measure loraga state ki su mana state sarkar sigi su daita mase leiba amani center gi lei samaina haidana magi wafam sida thamaningba wafam lei aduga ai loisalpa second minute nong tan khang ji logja roi ko akoi manipur gi miyam ji moi india gi leiba policy haigadra BJP gi policy haigadra deep state ki madui manung leiba du gi policy haigadra akoi ji kam sathina sanage da ko makoi no all of gi matung in akoi gi people gi loina mang na chate ko section kharana AR lao central security force lao amu he kauni ngale ga chalo amu he hayan ni moi sanari sibo ba ngale ga state security force poro mu haini ngale le ga chalo mu haini ngale ga na amta thambir no koi thenga jage loi chapi gro mu hairani sigi sanari ba sigi tholi ba akoi pot pohol ba potse ma yam chathi ba amani loya na hujik che kadai bok sanarage da ethnic group sing sub ethnic group sing che akoi gi maru ina haibada hanagi indigenous haibata mamang de le group sing che sigi marak ta su naga sing marak to ogera hanagi indigenous oiba kukichin marak to ogera akoi gi keno se 1951 ge dugi mamang lak pa khotpa lei badu wari ni ko in thamjai se aduga akoi gi maitai sing gi marak to su ogera matek makoina macet thugai raga hujikchi amaga se hujik kai do ga lewa ke ba pun ma thengnami na mahutta akoi gi ethnic group sub ethnic group sida kai do kani moina du haire ada haire adu akoi section de ya de na aguna kan doina sat lalli se kanan chalan bodo da India government na thohun po ni hebo phum tham jara ga third round je tension jage round